ubu butumwa burihutirwa kandi burareba umurundi wese n'umunyarwanda wese n'umunyamurenge abo muri Nord Kivu nabo muri Sud Kivu. Ma 20 yamaze kugota Bujumbura, ma 20 yamaze kugota Gitega. Inzego z'iperereza za M23 zose ubu ziri gukorera mu Burundi. Ibintu bitatu byihutirwa. Ma 20 igiye kurasa Bujumbura ku rwego rwo kugira ngo ibone uko yigenga muri Nord Kivu na Sud Kivu, nta mbabazi nta miyaga. Ma 20 igiye kurasa Gitega irimbure CNDD-FDD nk'abakongomani bari kurwana n'abarundi 100%. Ma 20 ubu tuvugana, ese koko maneko zayo zamaze kugota umujyi wa Bujumbura zigota Gitega? Uyu munsi wa none Neva yemeje ko yabujije Ma 20 kwigenga, ari we wabaye intambamyi. Mitima y'abarundi yuzuye ubwoba, harimo intureka, shitani yitwaje igitugu, kubera ko bazi ko Ma 20 yamaze kwinjira mu gihugu, bazi ko Red Tabara yamaze kwinjira mu gihugu, bityo nukuri uretse ishobora byose. Kandi ubwoba bafite ni ngombwa ko babugira, nanjye nabugira. Ndetse bamwe bamaze guhambira amabaga yabo barahunga, abandi bo ntibakibika amahera mu nzu zabo, bari kuyabika ku kazi, abandi bayashyize kuri konti zo hanze, abandi bahagaritse ibikorwa byabo nyabyo, ibigaragara birahagaze ntibikorwa, abandi baraho bahagaze nk'amasitati ategereje isaha ku isaha kwigisoda kirimo imbere gikorana n'ikiri inyuma. Hama igice kimwe cy'abasoda bari kuri Niyombare batigaragaje, bagafatikanya n'igisoda cy'abantu bari kuri Bunyoni, bagafatikanya n'abari kuri Rwasa, bagafatikanya n'abari kuri Niyombare, noneho hakaba n'abasoda bemera Ma 20 bari mu gisoda cy'u Burundi. Noneho rero nyuma y'uko Ma 20 itsinze iki gisoda cy'u Burundi, byazanye icyo nakwita icyoba cyangwa se ubwoba mu bene gihugu, kandi nawe wabugira. Kandi buno mu Burundi ntabwo bushobora gukotorora bene gihugu. Ubu igihugu kirimo akajagari, harimo wazarendo utabara utaharura, harimo FDLR utabara utaharura, harimo Ma 20 iri mu gihugu mo imbere, M23 iri mu gihugu cy'u Burundi mo imbere, M23 iri mu gisoda cy'u Burundi, M23 iri mu ndongozi, ko mwanga kubyumva. Hano rero harimo michezo ya ndani, hamwe mushobora no kujya mwumva cyangwa mugiye kujya mwumva abantu babariye amazosi, abantu babagandaguye, bambaye impuzangano z'ikirundi, bavuga ikirundi, b'abarundi, mugabo b'abarundi ku rurimi ariko bafite misiyo. M23 witegura akarere ntabwo ihubuka, yafashe Goma imaze igihe, iri za Warikare na za Sacyuko ituje, abantu batabona ko izafata Goma. Bibaho Ma 20 birangira ifashe Goma. Ma 20 irongera iravasa iratuza, ifata Bukavu, ihita ikubita amezi 8. Uvira irarindwa, bashyiraho imbaraga zose, Barundi basiza baratura, bimura imiryango bajyanayo abagore babo bajya ku kazi kadahera. Neva ararahira arirenga kuko yarazi ikiri, ati mufata Uvira, Kirundo, Bugesera, Kigali ndaba nayigwiriye.
nk'inkukuma ko mu byanka kubyumva. Biza kurangira 20 basanze muri Uvira irabomora. None gasha irabomora izo mbaraga n'ubwo bushobozi, kandi ko Neva yarababwiye ati ndishyigwa rimenetse. Ubu bwoba buri Burundi bushingiye kuki? Igisubizo kiri hano nicyo kinzinduye uyu munsi. Ubwoba buri Burundi bushingiye kuki? Kubera iki hari icyoba gisagutse imitima y'abantu? Bucya bategereje ingwano, bwira bategereje ingwano, kandi biragoye kandi biraruhije, koko si wowe uyipuraninga, si nawe uyikofirima, si nawe uyemeza. Icyakora Imana inyura mu basabyi bayo, icyakora Imana nta kizabitiriye akabanga. Intore ziyisaba ku murango no 20 mu Burundi. Baragiye inka, baranyonga amakinga, baranyonga amatagisivero, baradandaza, abandi ni abamaraya. Ni ukuvuga hano mu Burundi, Uburundi burimo icyo twita uruvangavange rw'amoko n'indimi n'abanyamahanga hafi ya bose. Nitwe twidekarara, twebwe tuba ku karubanda tuvuga dusemerera. Abandi ni abanyamurenge, abandi ni impunzi, abandi banga u Rwanda, binjira bababwira ngo banga u Rwanda, abandi binjira bababwira ngo barahunze u Rwanda. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Mugabe, joro ry'amaraso, shitani iri kurihutera, musi mubi, mvura mbi, umwanzi ari kuyihutera. Rero ubwoba bushingiye kuki? Tuduge ku ijambo. Hano hari intureka isaha ko Neva ashobora gukugwa, saa ku isaha ashobora kwicwa, saa ku isaha ashobora guhirikwa ku butegetsi, gutembagazwa, kandi nawe arabizi. Kandi ntabwo bakizera ibyo ababwira, kubera ko ibyo yababwiye byo yarababwiye ngo azabohora imbohe nibura zibabarira, birananirana. Arababwira ngo igitoro nkifatiye mu minwe, birananirana. Arababwira ngo beribe nyifatiye mu minwe, birananirana. Banki nkuru y'igihugu yitwa beribe, yitwa iyihe ndagibagiwe. Sawa, reka mvuge banki nkuru y'igihugu, ibyo birabaye. Sasa ubu noneho hari politike yo gufata amahera y'amacayinizime y'abashinwa akaba ari yakora i Burundi, koko aya marundi arananiwe. Kugira ngo igihugu kigire amahera ahagije abene igihugu birananiranye. Ubu uzajya ujyana amahera y'amashinwa i Burundi, usuma icyo ugomba, no mu Bushinwa uzajyana y'amarundi. Wapi? Ntabwo ushaka gufata amahera y'amarundi ujye mu Bushinwa usume, ariko amahera y'amashinwa mu Burundi uzasuma. N'urucaco rw'imbwa byaranze. Igihugu kirafunze imbere n'inyuma, kiri gusoma nture. Ubutabazi bwacyo rero kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga igihugu ahantu kigeze gitegereje ubutabazi buva ku Mana, gitegereje umucunguzi, cyangwa se gitegereje uwakibambiwe ko ari we ari bwitamurire. Kandi iki gihugu gifite amasezerano ameze yuzuye menshi cyane. Mugabo rero cyagize perezida usa naho ari Idi Amin wazutse, wo mu komedi wajyaga avuga ngo Ubwongereza yaburasa w'amasegonda. Uyu munsi wa none rero Neva, niyo mpamvu na Prime yahise asokora, abona ko generali bagendanye ni icyuka.
iby'abapfa ntibimureba, ibyo gutsindwa ntibimureba, ari aho none uyu munsi wa none M23 ijya kurasa ahantu yarohereje y'abenegihugu b'abakongomani, yarohereje y'abanyamurenge, yarohereje y'abantu b'amoko yose. Redi Tabara yamaze gushira mu gihugu. Twebwe ntabwo turi guhanura ngo ibi bintu bisohore kuko biteye ubwoba, n'akamaramaza nibara, kandi ni ibintu bigoye, tutifuza ko ibyo bintu byoshika. Mugabo amatwi y'impene yumva agize ate ahiye. Ubu rero amatwi asumira, amakuru ufite, Bujumbura yagoswe, Gitega iragoswe. Mu biro byanyu muze murebe neza amadokime aribwa, ntimumenye ko bigenze. Muyaga nk'uburacika, abantu bari kurya ibiturire. Niba ari umwaka ugoye perezida w'u Burundi, niba ari umwaka, zambonera kure zavugaga wibaza zaragiye, zaramaramaye, zarashobewe. Ni umwaka rero wo gutsindwa. Ntabwo rero itsinzi baboneye muri Kongo aba bama 20, ntabwo i Burundi ariho bayibura. Itsinzi baboneye muri Kongo irabandanya muri Nord Kivu na Sud Kivu, birabandanya rwose. Kandi noneho Burundi bwikora ku bugabo, bwirasa ku bugabo, buracyarasama 20 buri Burundi. Igisoda cy'u Burundi kikurasa muri Kongo gihagaze i Burundi, bikozwe n'abakongomani ariko byitwa Abarundi, kuko Kongo nta gihugu igira mu Burundi, ni Abarundi byitirirwa. Buno rero niba mwe mutareba kure mukajya gufunga biriya bisima, ariko mukavuga ngo impunzi 5,000 birinjira, abenegihugu 5,000, wibaza ko bose ari abahunzi imigwano? Uburundi buri mu mazi abira, niyo mpamvu bwa bwoba kintu kiri bukuremo ubu bwoba ni neva uri bupfe, cyangwa se ni intambara iri bube. Ibyo bintu ko ari bibiri, kimwe nikimara kuba ntabwo bamuzongera kumva mu Burundi. Ariko buno kuba umuntu yaza agasunika ingabo akazigeza mu gihugu cyazo, ntawe wabisabye uruhushya, amahanga areba, perezida akagumaho ariwe wayoboye urugamba ntahita akurwa, nawe ntiyiyegure, minisitiri w'ingabo. Ese dusipoze ko iyo 20 itsindwa igoma, Sultani Makenga Gatsiro abakiyoboye 20, yatsindwa Bukavu abakiyoboye 20, yatsindwa Uvira abakiyoboye 20. Ariko impamvu Kongo imufitiye icyizere, itsinzi borana nawe. None uyu munsi Neva watsinzwe ku rugamba aracyatanga amabwiriza y'igisirikare. Prime nawe yabuze uko agira, barimo micezo ya ndani ukuntu. Ntuza uyu wakamuga ufite ubumuga, ubana n'ubumuga, ubana n'ubumuga, Reveriyani ni kuriyo, bamufata nk'umuntu utagishoboye kugira ibyo ahagararira, bakamuha umwanya, utamusaba kwiruka, utamusaba ibintu nk'ibyo, akora ibintu ari ku mabekeri cyangwa kuri tije. Uyu muntu witwa Reveriyani ni kuriyo niwe muntu navuga rero usa naho yakabaye ayobora urugamba uyu munsi wa none rero. Kandi Neva arimo arabwira Abarundi ngo muzantore nanone, ngo iyo mutangira ibara riba ryaraguye. Abarundi bari kukwikiriza, ariko bose bari kuguhenda, imitima yabo ntabwo yikirije. Ntabwo muri kumwe Barundi. Sasu rya mbere nirivuga niho uzabyemera, nupfa niho uzabona ko Abarundi batakuri inyuma.
nihagira kudeta iba niho uzabona ko abarundi batakuri inyuma, muramuhenda ariko nawe arabahenda nyine. Mwe mutinya intwaro ariko muraziranye nyine, mwese muraziranye vuba. Uyu munsi wa none rero abarundi n'abarundikazi shitani batwaje igitugu, biteguye intambara batazi umunsi batazi isaha, biteguye gutembagara k'ubutegetsi batazi umunsi batazi isaha. Niyo mpamvu ikibaye cyose barikanga, ikivuze cyose barikanga, kandi nta gisubizo baronka. Icyambere mubitse FDLR, nacyo ni ikibazo gikomeye cyane gishaka kubakururira akaga. Ikindi, nta bushobozi bwo kurinda bene gihugu, nta n'ubushobozi bwo kurinda igihugu, nta n'ubushobozi bwo kurinda imbibi, n'ibikoresho nibyo mushaka kujya kugura. Kandi umwanzi yabagose afite amakuru, azi neza ko mu kirere muri gukoresha ibintu bya FARDC, kandi ibya FARDC mukoresha babiziho bitangirira naho birangirira. Ni ukuvuga maneko za AFC, Gitega yose, Bujumbura yose, donc Burundi bwose babifite mu minwe, barabikotorora 5/5. Abene gihugu bafite ubwoba busumba uko ngewe buno ndi kubukubwira. Sinzi kuri ariko ubyumva utabyumva ntabwo ari itegeko ngo ubyumve, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko Evariste Ndayishimiye uko ahenda abarundi ababwira ngo azarinda igihugu ahagaze bwuma, ahagaze neza, nabo baramuhenda ngo turi kumwe tuzakigwanira amanywa na nijoro, ariko mu mitima yanyu nuguhendana, n'ubujyaja, n'imicezo ya ndani. Buno rero muri kumva ngo impunzi 5,000 ngo zinjire, ngo impunzi 10,000 zinjire. Ma 20 itegura urugamba ntihubuka. Ma 20 izi ko imbunda ziri Burundi ziri kuyirasa ni za FARDC ziri gukoreshwa n'abarundi. Inzego z'ubutasi za ma 20, kubera ko abarundi bazi neza ko ziri Bujumbura, niyo mpamvu byateje akaga mu gihugu cy'u Burundi. Bategereje intambara, batazi isaha iri bubere, batazi umugoroba iri butangirire, batazi isaha iri burangirire, kandi abarundi barayitegereje, kandi bari kuyirebesha amaso abiri apana ijisho rimwe, kandi bari kuyumvisha amatwi abiri apana ugutwi kumwe, amatwi abiri, kandi bari kubona ko neva atazarinda igihugu, mu kirere ntazakirinda, kuko intambara yo mu kirere yaratsinzwe, ku butaka ntazarinda igihugu, intambara y'ubutaka yaratsinzwe, no mu mazi ntazarinda igihugu, intambara yo mu mazi yaratsinzwe, ndetse atsindwa ari kumwe n'abariye, aribo FARDC, aribo Wazalendo, aribo FDLR. Ubu rero Red Tabara yose iri mu gihugu mo imbere, bashinga nahe, bapfasoni, gwaruka, bigeme, musenge mushyira amavi hasi. Ubu nahugutse, urabona ko nagarutse. Aha ndi ni mu rusengero, aha ni mu rusengero gakondo. Ntabwo hano rero nje mu mipyinato kubatera inkuru tuyage. Skizi buno nuza kwitegereza itsinzi M23 wifite niyo Red Tabara ifite, itsinzi Nord Kivu na Sud Kivu bafite, irabandanya. Gutsindwa kwa Evariste Ndayishimiye muri diplomasi mu gihugu mo imbere, hanze y'igihugu, ni nabyo bimusanze mu gihugu mo imbere. Ingoma y'abahuti ikomeje guseba. Ngo cyaratuvunnye, ntabwo tubaha, niseguye ku bantu, nta moko ngira, simba mu moko. Ariko iyo mbivuze uko, nuko hano bikunda kwibonekeza no kugaragara.
ni ukuvuga rero M23 iri gutegura kurasa yivuye inyuma umujyi wa Bujumbura, kurasa yivuye inyuma Gitega, gukoresha intwaro zose za mbere cyangwa za nyuma ku buryo iri bushobore gutwara Nord Kivu na Sud Kivu sendi de defu de ditayibangamiye. Koko Neva yaravuze ati ndi umwe mu babuza biriya bice kwigenga no gucamo igihugu kabiri, kandi narabibangamiye rwose. Iyi ntambara irega nde? Ni ukuvuga rero uko byagenda kose harimo victime. Ni ukuvuga ngo Pentecoste y'i Burundi yose n'andi ama eglise ari Pentecoste nyine giprotestani ari reve iyogeza butumwa mu Rwanda, Pentecoste y'u Rwanda ndetse n'andi madini yose. Nagira ngo nguhamirize ko intama ziri kwiragira. Uri intama ariko uriragira, ndi intama ariko ndiragira. Ishengero nta mwungeri ifite mu buryo bugaragara ari butwe. Kubera iki mbuze ubushobozi bwo kuba umwungeri w'intama? Kubera iki pastor umugenzi wanjye abuze ubushobozi bwo kuba umwungeri w'intama? Kubera iki ishengero igice cy'umwuka aricyo cyakabaye gikiza ibintu byose kimeze nk'ikidakora, n'igice cy'umubiri kikaba nk'ikidakora? Ni ukuvuga ngo dusa n'abantu bakorera Imana ariko tuziritse tuboshye, kuko gukorera Imana kwacu bifite akarimbi, bifite aho bigarukira. Kuki nta bantu bari kuzuka kandi dukora dufite byose? Kuki nta bantu bari gukira sida? Barazikira no kuzuka barazuka, ariko niba ushobora kurangiza ikomine ntawe uzutse muri iyo ndwi cyangwa muri uko kwezi, ariko kumva ngo mu Burundi, reba nk'imyaka 9 namaze mu Burundi, hazutse umuntu sida n'umwe. Iminsi yose maze mu Rwanda mvuga ubutumwa n'umwe wazutse. Naho ibindi ni umusazi wakize, ibindi ni ingumba yabyaye, ibindi ni uwabonye umugabo. Ibyo rero ntabwo bishobora guha abaperezida gukizwa no kwihana. Rero ndagaruka kuri iyi nyigisho yuko twebwe tubuze umwungeri, kandi natwe bitunaniye kuba abungeri, ariko abigishwa n'intama bo barahari bariteguye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu intama idakama ikaba yaratetse kugira ngo izabone umuntu yiragira mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. N'abungeri bubu nshuti yanjye ni yashu, kugira ngo iyi ntama buno yijyane mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, nta shikanwa, nta sadaka, nta turo. Umushumba ubikora akaba abikora sariyuti, ubu ni umwungeri muzima. Buno intama ziri kunywera ku iriba ryiza, zikaba ziri mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, ni intama zikamwa, zifite amata, abungeri bari kunywa. Noneho za zindi zatetse, za zindi zarozwe, zimwe ziboheye ku ishimangiro kugeza ubwo zonda mu mwuka no mu mubiri, umuntu ugasanga nyine kumusengera biragutwara umwaka, kumusengera biragufata kurara mu ikibira, kumusengera biragufata kurara mu mazi. Turaza gusanga intama zifite ibibazo abungeri badashobora kwihanganira ngo bahangane nabyo. Kubera iki rero? Yesu yadupfiriye ariko abungeri bakaba badapfira intama. Kubera iki Yesu yatuviriye amaraso ariko abungeri bakaba batitangira intama? Ubwo ningira uko izi zose zirarebanye, igihe umutima uri kunjye ngiye mfite ubwoba. Habiyambere Marite mimiko generali mugabo ufite ubwoba bw'icyo tuzavuga imbere y'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Twahawe Mwuka Wera, twahawe amahoro mu gihugu, duhabwa
ibyangombwa nkenerwa kugira ngo uwo murimo ukorwe. Ariko intama ziri zonyene ku gasozi, zimwe ziranyagirwa baruzi bazimereye nabi, izindi ziri ku zuba zabuze igitutu cyangwa se igicucu mu kinyarwanda, izindi ziboheye ku bya bindi bashinga bakashyiraho ikiziriko, ishimangizo cyangwa se ntabwo nzi irindi zina ryabyo. Intama ubwo ziboshye ntaho ziri gutakira, ubwo izibabarira muri gereza izitakira kwa muganga. Donke urusaku rw'intama ntabwo mugumva. Njyewe abantu barasamirana nkakanguka numva abantu bari gutaka indwara, bari gutaka uburozi, bari gutaka ibibazo, bari gutaka intambara. Ofete ibibazo byabaye ibibazo mu ntama. Nzokwama nkwizigira zikutazomemukira, ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirima cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirima cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa. Murikirwa n'umucyo hamwe n'Imana yera, iya njyana sinema zizigira mibango, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu bwirinda bw'ijuru. Zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa. Murikirwa n'umucyo namwe mu w'Imana yera, iya njyana sinemba nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzaba nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba cy'ijuru. Zizigira Yesu gusa. Yego, umwami Yesu nashimwe cyane. Iki ni igice cya kabiri turimo kivugabutumwa. Uyu ni mudatenguha, umuntu wiringiye Yesu Kristo,
ndakengurutse rwose. Hama ntatebye turagaruka kuri ibi bintu bitatu bikurikira. Kubera iki nta torero rifite umwungeri cyangwa se ishengero? Ishengero ibuze umwungeri. Kubera iki intama ziragira? Intama ziriragira. Kubera iki wagira ngo itorero riri gukora mu gice cy'umwuka gusa, ariko igice cy'umubiri ntirigaragara, ntirinaboneka, kandi mu busanzwe ryakagaragaye muri kote zose. Nibyo tugiye kuyagaho rero. Bipfira he? Byakirira he? Umuntu yitwara ate mu bihe nk'ibyo by'iherezo ryo mu minsi y'imperuka, aho abantu badafite abungeri kandi babafite. None abungeri bajejwe iki? Ari hehe? None ibi bibazo bizakemuka gute? Erega abanyepolitike barajwe ishinga n'iby'abenegihugu. Buriya Neva afite ibimuraje ishinga, perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite ibimuraje ishinga, n'abandi baperezida bose. Ndetse no mu rugo rwawe uhangayikiye iby'abana bawe, abiga mu mashuri akuze, abiga mu mashuri aciriritse, abiga hafi, abiga kure, abakuze, abatoya. Ingaragu yiganyira ibya shebuja, ufite urugo akiganyira iby'urugo rwe. None ga bene da, habura iki? Yesu yaducunguje amaraso y'igiciro, arayava, akora amasengesho 40, akora amasengesho iminsi 40 n'amajoro 40, i Getsemani ku manywa, i Getsemani nijoro, acungura mwanadamu ari bo twebwe. Yesu yaraducunguye. Amena rwose. Ozana, ozana, ozana. Niba Kristo yaraducunguye, akatubambirwa kandi akaducungura, none mbaze nkubaze, yanesheje isi, anesha n'umubiri, anesha na shetani bidasubirwaho. Kandi ntabwo yabanesheje mu bintu by'imipyinato, mu bintu bisa n'ibindi gukora. Oya, biriseriye. Intambara yarabaye yeruye, ararwana ibyo bintu arabitsindira. None uyu mubiri ukugejeje hano, ntawawunesheje, ntawawutsinze. Yewe wa mubiri we, kanguka mu izina rya Yesu Kristo. Uru urusengero rw'Imana. Uwo mubiri wawe ugira amatwi yo kumvira Kristo ngo were kugutwaza igitugu, kuko Kristo yanesheje umubiri. Iyi si dutuyemo turoberamo amafi ngo yo kudufasha ku murango no mu ijoro. Habura iki ngo nawe uronke ukiri mu isi? Yego, kuko Yesu yarayinesheje. Siniyumvisha ukuntu umuntu agera muri Amerika, akagera i Burayi cyangwa no kundi mugabane, cyangwa n'uyu mugabane turiho wa Afurika, mugabo ugasanga umuntu akunabari, nta kintu namba, ibiganza bye n'imvoma bihita binyura. None iyi si Yesu yanesheje, ko nzi ko Yesu atabera atarobanura, yahagaze ku musaraba aravuga ngo wowe nturimo mu batuye isi singucunga. Usibye nawe n'abasilamu yarabahaye, aravuga ngo muzaba ishyanga rikomeye. Murebe za Irani, za Siriya, za Yemeni, za Katari, za Arabiya, za Dubai. Iryo ni ishyanga, ntabwo ari ubwoko. Mugabo twebwe abayahudi, abo yironkeye, turi mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Nguko kwezi niko abayuda bagize ubushobozi ku banzi babo, babica bose. Hamani aramanikwa. Igihe cyose Hamani akiri ko gushyashyariza, akiri ko kugambanira, araguza uko bukeye uko bwije, ntabwo turi bujabukane. Onodije ashinzwe kwa jina la Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Hamani amanikwe ku giti. Naringarutse kuri rero, intama zibuze abungeri bahari, intama ziri mu ruhongore ziri zonyine, intama ziri mu guri ziri zonyine, zirataka umunsi ukira, zirataka ijoro n'umurango.
indwara zirabishe, ubukene burabishe, ibibazo birabasagutse. Kandi ni nayo mpamvu ubona bihita bibagaterera nzamba. Ntabwo imitima yacu, umutima wa Marite, ntabwo dufite kwitanga gushyitse ngo tubabare nk'aba Pawulo, tubabare nk'aba Eliya, tubabare nk'aba Elisa, kandi dufate ibyemezo, kandi dufate ingingo, kandi duhagarare neza mu cyuho cyo kurokora intama. Rega umusirikare ku rugamba niba ari kurwana ashaka kurokora bene gihugu, yitanga atiziganya, yitanga atiramira, yitanga atitaye ku magara yiwe. Mugabo buno abashumba uko duteye, y'imvura iguye turugama, izuba ryaba ryinshi tukugama, ubute bwaza ntitubyuke, bitotsi byaba byinshi tukaryama. Turi mu gihe cy'akayobera abahinga, turi mu bihe bibi. Pawulo yavuze urukundo ruzatimba. Buno urukundo rwaratimbye. Kugira ngo pasiteri yiyumvire ko afite abakobwa 10 mu rusengero bagomba kurongorwa, kugira ngo yiyumvire ko afite abahungu 10 bagomba kubona akazi mu rusengero, kugira ngo yiyumvire ko icya 10 bamuzanira ari cyo bapagasa bahangana n'abarozi, ekada sihwari. Kugira ngo pastor planingire ishengero, ibyatuma mu mwuka batera imbere, ibyatuma mu mubiri batera imbere, ntabwo ariho turi. None gashe intama rero ziriragiye. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu aracomotse mu rusengero, yagiye mu cyumba cy'amasengesho, ngo niho akura amavuta hama akajya guterana. Yakenera gusenga byimazeyo agahamagara umuntu basengana a distance, bagasengana kumva umutima uraruhutse. Pasiteri yagira muri inshuti mukagendana imyaka 2, imyaka 3, urukundo rugatimba rugahera. None gashe urukundo rw'ubugingo rutangurira he, rurangirira ngo kubw'urukundo Imana yadukunze byatumye dutangaho umwana wayo w'ikinege, umwizera wese adacibwaho iteka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. None niba Imana idukunda ikadutangaho umwana wayo w'ikinege, mwibaza ko abungeri bakunda ishengero? Kandi ishengero si ibyondo, si amadafari, si amabate, ahubwo ishengero rigewe niho. Kubera iki urukundo rwo mu rusengero rutimbye rugakonje kuri aka kagero? Rivera pastor arahari, bishop arahari, musenyeri arahari, representa arahari, mwarimu arahari, pasiteri arahari, badiyakoni barahari, abarimu barahari, abayobozi b'amashuri barahari. Que problème habari hari ingorane rero navuga idasanzwe, kandi ngira ngo shitani agambiriye kuzatuma tumaramara mu maso h'Imana. Ese ubu hari icyakorwa nerekeza ku musozo? Yego rwose. Rero mwuka wera niwe uragira ishengero. Abashumba turasinziriye. Mwuka wera niwe ujyana n'abakristo akabereka mu nzozi, akabereka mu ijwi, akabereka mu ijambo, akabagira inama, akabigisha pembere. Ariko kugira ngo twe twige dukomere, duhagarare tuzi doctrine y'idini, tuzi ibizira n'ibitazira, duhagaze muri Kristo neza, kandi dukomeye rwose, kuko dukwiye kuba twubatswe ku rutare, ariko itegeretse mu ishengero ahantu twubatse ni ku musenyi, ahubwo utari indi misenyi yose. Ni ku musenyi, mpamvu mvuga ko ari ku musenyi. Ufise amahera, ishengero ukuyemo abayisilamu, ukuyemo abamizirimo, indi shengero yose yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wakwinjiramo ufite amahera. Umukobwa ukeneye wamubona, umuhungu ukeneye wamubona, atitaye ngo uri umukizwa cyangwa uri umukizwa. Leta yinjiye mu yugururiro kuri kwamye, kandi bya Sazari mu bihe Sazari, mugabo ubu ngubu birivanga. Bivuze ko ishengero rirakinguye imbere n'inyuma, hagize imbaraga ziyinjira zirinjira. Mugabo ku gihe cya Yesu cyangwa ku gihe cy'abantu bubahaga ahera h'Imana habaga ari ikizira n'ikizira rwose, abantu barahapfiraga. None ubu utakwetuye ibirato arahagarara ahera, uwabikwetuye agahagarara ahera. Donke mu rusengero nta hazira hagihari, inzoga barazihanywera,
ibintu byose barabihakorera, za aniveriseri barazihakorera. None ni ishuri risanzwe, ni inzu y'umuntu cyangwa ni inzu yitiriwe izina ry'Imana? Niyo mpamvu rero hano n'inyigisho ndende nzagarukaho, ariko mbwire abadukurikiye ngo mutonde urugamba Mwuka Wera ayobora abantu, aragira abantu, kuko niwe uri mu inshingano. iyo tutamugira ahacu ntihaba hakibuka. Mwami Yesu ndakwinginze, habuze abashumba habura n'intama, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko niwe Mwungeri mukuru, dusukire Umwuka Wera atugenge, aturagire, atuyobore, kandi atuyobore kuzagera i Kanani mu ijoro, atuyobore kuzagera i Kanani y'amasezerano mu isi. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, turinde Satani umuhozi n'uw'ishyari, mu izina ry'Umunyanazareti, amen.